Do you wanna know? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Sekarang saya berada di halaman rumah dan di sini dan sekarang cuacanya sangat cerah sekali. Panasnya sangat baik untuk kesehatan kita. Kebetulan sekarang masih jam 8 pagi dan terik panasnya matahari ini sangat menyegarkan badan ya. Insya Allah kita sehat dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah teman-teman semua bisa lihat ya, pagi ini cuacanya sangat cerah sekali. Alhamdulillah cerahnya pagi ini. Bisa sahabat semua lihat sawah-sawah yang hijau dan luas. Namun sayang itu bukan milik saya. Saya hanya hanya melihat saja. Ini dekat rumah. Jadi kalau musim panen paling terkena debunya aja, asapnya aja, dan juga kungkang. Follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry about tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song. You know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Pemirsa, sekarang lumayan udah ada pergerakan ya tubuh kita. Sekarang kita mengambil daun singkong, kita makan pagi. Oke, ikuti saja ya. Oke, baik pemirsa, kebetulan kemarin diguyur hujan deras, jadi daun singkongnya sudah mulai tumbuh lagi. Jadi sekarang tinggal memetik saja. Mantap pokoknya. Kebetulan saya suka sekali daun singkong ini. Mantap sekali ya pemirsa. Oke, kita ambil lagi. Siapa tuh, ada anak kecil, Idris, keponakan terkecil. Ambil lagi. Gak perlu jauh-jauh ya, dia
halaman rumah juga banyak daun singkongnya. Mantap pokoknya. Bisa ambil lagi, mana ya, kita cari lagi. Jauh-jauh ya. Masih ada. Belakang kalau nggak salah masih ada di belakang. Kita cari ya pemirsa. Siap sajinya. Oke pemirsa, sekarang sudah mendapatkan daun singkongnya lumayan untuk makan hari ini. Oke, terima kasih. Selamat jumpa kembali di channelnya Jalal Kreator.